Enise. Daj 1000. Za šta? Eno ga gledam debeli, brate, malo tretirao se cijelo dan, brate, u kombi, odvaljivo se. Ma, brate, ne valja, ovo je bio, brate. Daj to ti sad sa toga. Idem do dole pa kad ću vrati. Kad ću vrati s one druge strane. To se ne može, vas to se ne može. Dobar dan. Gdje je Rade? O, dobar dan, dobar dan. Evo, kako ste vi? Gdje je kolica? Evo vidim. Dobra redukcija menjara. Pa oko između oko 2 sata plus minus. Pa ne mogu zaboraviti, ja to vidim gužbu sad i ovo, jedino vi da me zovete tamo negdje do pola 1 da vidimo gdje sam tada. Sad mi hoće da ime koji 19.000 € da kupi neka kola. Jao! Druže moj! Ovdje je akcija 500 dinara, 500 samo. Fiksni telefoni 500 dinara, nove. Garanciju 5 godine, da. Garancija 5 godine. Garancija da se vidi, gledaj. Fiksni telefoni, da sam napravljeno. Gledaj čiznice za to. Po 200 dinara su me zarobili. A jakne su sve zaviti, 500, 1000. Direktore, to je platiti ništa sad. Ne, samo ovaj deo. Čekaj, ovamo? Ne. To sam prodao robu od prošle nedelje, u prošli mjesec, a nisu izvadili robu. Sad ovdje, ove nedelje. Ovaj 15, a sljedeći idu na moje mjesto. Po Bog da. To nije dobro. Isturi sve što je bilo. Nije Kina pravi. Njemu samo ide dole, nema kesu na direktnom planu.
Motoričko koliko kraće. Možeš i teško staviti. Ako neke praske se mašine. Za vas 6 za 5 minuta. Znači vas 5, ajde. A neću sad. Ovo je malo sa tekim. Sigurno ima. Ti si otišao sad na treću stranu, rekao si pumpa goriva. Pumpa goriva i hidraulika nije isto. Da bol, evo se podati. Mali Iša, plus, non plus. Ajme, izvolite čarape, najjeftinije, gospodo. Ovo staje kako i vi. Znaš mi ja drugara tu nešto izašao da prodaje pa da vidim. Da se vidim sin nešto da mu dam. Pa nema novije to. Ovo će Samo dobijam kusur od 5 strana. Tim se pozdravlja samo, vrati bija. O, da malo izgubio je teren. O, čekaj, samo da se koji ti ili izgubi to je se. čekaj. Di ćemo na kuću? Jes. Centar sve. Pošto Ren domaćine? Pošto Ren? Ren pošto je? 800 dinara. A 800 dinara, dobro. Thank you.